Kaze neza mu makuru yaranze icyumweru cyashize ni ku Ijwi Rishya TV ivugira muri Western Australia kuri chaîne ya YouTube. Muri kumwe na mugenzi Paiko, ngira ngo mbibutse no gukanda subscribe kugira ngo muzajye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu byose tubagezaho. Mu cyumweru gishize abahanzi basabwe kwitwara neza no kubyaza umusaruro impano zabo. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Jeanne Paul Abdallah yashishikarije abahanzi bahawe impamyabushobozi mu cyiciro cya kabiri cya Art Rwanda ubuhanzi gukoresha neza amahirwe bafite. Umuryango rero Imbuto Foundation nawo rero wakomeje gufasha mu guteza imbere ubuhanzi bw'u Rwanda FDA mu rwego mpuzamahanga mu kugenzura ubuziranenge bw'imiti. Rwanda FDA rero yagize ku rwego rwa gatatu ku isi mu kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'inkingo. Ibi byashyizweho na OMS bikaba byerekana icyizere ku rwego rw'ubuzima mu Rwanda ruri mu bihugu 8 bya Afurika byageze kuri uru rwego. Perezida Kagame yibukije akamaro k'ubufatanye bw'ibihugu mu nama ya Doha muri Katari. Rero Perezida Paul Kagame yasabye ubufatanye hagati y'ibihugu bikize n'ibikennye hagamijwe kuzuzanya no guteza imbere isi itekanye. Yavuze kandi ku myiteguro y'inama ya All Summit on Africa izabera i Kigali muri Mata 2025. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto yatangaje ko Kenya, Uganda, Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kumvikana ku kubaka Gariyamoshi izongera ubuhahirane mu karere. Umushinga rero ukaba uteganyijwe gutangira muri Mutarama 2025. Intore z'u Rwanda zinjijwe mu murage w'isi. UNESCO yemeye kwinjiza intore mu murage w'isi, ikaba ari intambwe ikomeye mu gusigasira umuco w'u Rwanda. Intore zizwiho rero kumenyekanisha umuco w'igihugu ndetse kandi zikaba zishobora no gutanga inyungu mu iterambere ry'ubukerarugendo. Nkomeza kubagezaho amakuru yaranze icyumweru gishize n'ubundi rero nagira ngo mbibutse yuko ubutegetsi bwa Assad bwakuweho muri Syria nyuma y'imyaka 50. Rero ubutegetsi bwa Assad bwakuweho n'abatavuga rumwe nawe. Abaturage rero kugeza kuri ubu muri Syria barishimira ubuzima bushya bwisanzuye. Isinagogi muri Australia yaratwitswe. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yagaragaje impungenge ku nkongi yatwitse isinagogi ya Adas Israel muri Melbourne, avuga ko bifitanye isano n'ibikorwa bya politike bya Australia muri UN byo gushyigikira icyemezo cyamagana ibikorwa bya Israel muri Palestina. Polisi ya Victoria rero yatangiye iperereza ku nkongi yakozwe ku bushake. Muri Australia Queensland, Pasiteri Assad yimitswe nk'intumwa. Pasiteri Assad na Majana rero yimitswe nk'intumwa ku mugaragaro na Dr. Paul Gitwaza mu muhango wabereye muri Australia ushishikariza iterambere ry'umurimo wa Gikristo. Mu makuru y'imikino, ikipe ya Rayon Sport kimwe gishize rero muri weekend yanganyije na APR FC mu mukino udasanzwe. Ikipe ya Rayon Sport rero yanganyije na APR FC ubusa ku busa mu mukino wabereye kuri Stade Amahoro yavuguruwe witabirwa n'abakunzi benshi ba ruhago. Rayon Sport rero kugeza kuri ubu iri ku mwanya wa mbere n'amanota 30 iyoboye urutonde rwa shampiyona, mu gihe APR FC kugeza kuri ubu iri ku mwanya wa gatandatu n'amanota 19. Amakuru yaranze icyumweru gishize rero naha tuyasoreje. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Western Australia, aho mudukurikiranira kuri chaîne ya YouTube. Mugubwe neza na hejo.